Ana lesoni weekenda ndakela ni gaiti kubuchu na bango don lesoni go renda boto ka chuko fresh chuko na ngo bito binga silebu na kalau rani nda mai mbula mo di chugina ene kabini kuwa ya bakana kena satara chuko ngo silebu ene bida na mother sawati. Choose your God today. Dingi takani kuwa na kalau da mo ngraba. So it's a wonderful time for us as well because it's a timely reminder. A reminder kan da bana numi kada tal na kalu. Sa totokan ni sa may lewa na chuko na ilawlako, sa totokan ni sa may vingra bichiko and na tabani were kalibi kada kina na kalu. Sa totokan na itutu and sa may tokakina and buku ni tabi men grabi, no man bay ni lotu, sa no man ni ministry. Sa totoko talaga na da nguta chiko, menda grabi kalu. And buku ni hindi na lele sa may talo da gitu bikenda. And along with the Eleven to the ministry, Kake Munitala, na sema chuma initial ni lemba ni New Methodist Christian Fellowship. Ya uni 11 chuna be so tu. Na be ministry andundua karibi ke munikina na kalu muni 11. Eleso ni kuwa sevenin dua ba ko ikina. Non da ba to bata. Choose your God today. Dingi tani kuwa na kalu da ba mongraba. Remind take na tiko na may itiko na lomo ni ministry na samay lotu na kaya itabi na may graba ya menda na numa binangatiko na kalaw da may solimbula kina na kalaw da may graba na kaya itabi na kaya nakaka kaya mena matata mena makarasese chiko me kuwa bakanto ni ndona ngone na mbuwa wa kina bikanda me kuwa bakanto ni ndona ngona menda na ngula daba kina na kalungo me kuwa bakanto ni ndona ngona menda na bakananda kwe kina se soli kesu wana kalungo Mbelatana kalele busada kaboti kina nundonga. Nando bobi binata na levena na ministry na New Methodist Christian Fellowship. Mbelatana na roll out ni ndona songo ni tutu etiko. Lako na lead, lako na tukunyalo, lako na Bible study, lako na word, se lako kina God Foundation, se na service tabanga, se ni yali kina na tukunyalo. Na do ngo bale na tukunyalo ngwe ndona kaya baka molo mutakina. Na teboro wate ke nandra nila mi tau dala na testimony wate ke na the blood of Jesus ya na testimony da bo vina kina na pakite ta vina gatu na pakite ta vina gatu na dilia se na vika bo ro tu na lo ministry we ke da banda na New Methodist ni ndo fa chu na tunyalo ya me remind ke da chiko blata na kalau Nakalo ka brabuna na toso, nakalo ka mbita vera una bilutaki, na kani, men dua na toso bom, men dua na kabra toke na New Methodist, wati na gai reda bata, ya ala wate kitu na tunyalo, me remind take anda, nanda mai vatungo, balata nakalo ka kaba indo na kaya, nando na ngauna, da mai maro takatuki na toso. Waka mubale, waka biotini, waka bitina ni biaka, sembula baka yandundua. Toro mena lo menilotu, bagi tal ngase, ital-tala, lo merda ngase, now, lo merda youth, sebira sana Angel Avengers. Sanda bakila kile tungo, nabinaka, ni suri bula bichisu, watanga remind kile chukuna tukunyalo. Niko na tala kile Bible study. O mai tale ba mai revise taka tunga, nebika sa luto itumai na musuna, na lumuti ni kalo, ingase lebo, mai remind kile tala na kalo, ene kabi disivina. Choose your God today. Niko lotu chiko kila chiko na nomukalo. Niko lewena chiko ni lola ko kilabi na etiko nakalo ni bura kalau ke lo malangi nakalo talanga di bura. Ane choba ko bura ke ne bika ke de sine kina abing banua ke era satu ke. Weekend na lewena tal chiko na be ministry tale so ni blessed aki in the mind. Votai chiko weekend na lesson ni kabini kuwa. Na ministry ko lewena na hadi ni so lotu ni tabi ko ngara batukina ngai na numa to ba pimpi na kalu kabi so tabi kabi siraki kana numi ko nangona ni tangilo tangi buni tangi botu nangona ni mosi na rarao batukina luma sabi siraki sababu na me biso nambula ya na kalu me ka ko bondo ni ndo mule da ba rawa balateni na balabo ni lawlako balabo ni tostoso sana may tao na mata. Sarman do may reda sana. Sana vi kabo bo. Do sa may reda. Na faka mana. Do sa may reda. Na kasa.